ki khubor ka bate si TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Sophistication meets style. The stylish trendsetter Tata Curve SUV is in town. India's first coupe SUV is now in Shillong. Kakasi Student Union Multi Circle hakar poetrik unai wing arajar pausau klapen Sdang yang gelempong ilek kai football 9 bull Nongjop Lyngdoh Memorial Football Tournament kong gejing pensat ken mau yuba bull and Lyngdoh belalong nong ilam berem jong ke KSU. Ha gejing ilek kai Sdang ke belalong hapdeng karang kensai Persha ik William Carey University FC karang kensai kelawan penlim no ik William Carey University Dasan Golan Not berurap borlang nongbri nagakin hu ilek kai rang kensai layok ra ik khusnam player of the match. Ia kini gelempong ilek kai la player perda du general secretary berem jong ke KSU uba Augusta Jerwa ublalong kumukong san rengkat kejinan lang jong sports secretary ke KSU Central Body usamla Eric Nongkendri ublalong kumusumbut kongsan u vice president berem jong ke KSU Central Body uba Shampang Elmau Plang ikong hana Lyngdoh iparaj ung babul bakwe-kwe kinong kitkam jong keseng. Kindiat hakbede badi babul Lyngdoh banci penting mau le me pi ki para samla ki bedan angni kiri orang ba kiblai don kiblai thum hai babul nganak mau nganak nyosem nak nyosem ngarak mau ke jingiki abang em ngasa ante ko jaya lang sning ke bas ke jingiki nadu ibat kum presiden jong ke KSU ka ai min sim lengba ke jingiki jong ibabul Lyngdoh. Anak nyusem ngalakan mau yang kecil ki ke bejur hapok jayau hamau khar hamau prem hamau lai hamal ki hanam kemai pat ka barak kowe ke sor selong ngai yang kecil ki ke bejur hati di por nganak tong kebat nyusem Henry kata kecil ki pan kai mensim yang ya ke kepada KSU haga jelam jongi babul Lyngdoh. Anpin sikul mau yepi hakta kecil ki patba ki mi bat long kemi bat rangba bat samla shenrang bat kentei banyak mi sesurap banyak kang senang blackout pakang face bat kumta teater kini kecil ki hakapor kejong bayaran presiden di babul keba pelong yang pelong pat kumunong elam jong ke KSU kadai nadu kani ke inspiration kejong kejong kejialam nanti hot ku presiden ila elam ngai kebeli tu ya gitu kinong kitkam hakat wasnam rapulai rapusa hot shwa jong ata kiladon ki presiden kibla elam haka jingeki ke jongki iba panbor iba Michael Sim iba bul nanta wansa iba Banshan iba Paul Lyngdoh nanta wansi iba Samuel haka Paul jongi iba ilam iba Daniel Krim takunta mentalawan ilam sa iba Lambak Storwell mangal kibaro ki member kira syedham pentelun ya ke jingeki penki ya ke mensim jong dari bekerja menteri. Banyak dah yang kerja menteri. Berkentiu yang kerja menteri. Lengba kinong elam kipala Lyngdoh. Ai kubleru ya pi kinong kitkam pa jong KSU. Nadu kipor mensua kibabat kipus kiper haki unit haki circle haki central body lengba nadu nong kendong hadu asal. Baru kira idam kibenta yang banyisim benta. Banyak kuat berpikir kemau ya pi kisamla buat lapin kemau kena pali yang tak kapor ngang lagi ke sini ke belong kumdo ngalami berpik lerni sesurap
Bata sakti, bata sakmai himei, hipa, watlet. Yok misak bom, yok misak siap. Hari kali lorni kumkhna banaglet. Bangai isi sa ega jingi ki kupur. Higi samla wa jingtip. Kita ke jingi nagi reu orang ba. Geli nagi reu orang ba. Wa penso tu ya ke jingi jong ki isu haki nongelam ki berem kumnu kalau. Kumnu ke sab silong kaki. Hoi bentang imla chu balek kumta. Hoi imla chu. Andre kajuk ke perthai ke ya ni hab bertelun pat bat ke cia je ke perthai kumnu ke jingi. Sekolah ai di play yang KSU Multi Circle pasai sien kala penelong di program kumsita berkemau ia ke kerteng jin Pablo Lyngdoh na sekolah ong ru bai Pablo Lyngdoh tangka KSU dan katu kadingut dan kayeng kesem dan kiseng dalam fair pin kemau ia ke kerteng ben kemau burom ya kalengku senyap jin Pablo ring sekolah ong ru ya ki politician dan political party dan ki nong ni kemat fair kiri berkemau, kiri berburam, ya kiri kesengi. Namar dalam dan pabul, dalam day, kejing nos nyang pabul, kejing tray, syarham jung pabul, kebersihan setar jung pabul, sibut li konstitusi di pada hangi po Shillong, kimdai syu konstitusi jung tribal, dadai konstitusi general. Berkitab haki konstitusi di bawah udakar, udakar kasih belak banyak, simentalang, wal dak kinong nikmat dikasih rius cabuk konsensial pada itu konsensi lapat pat dakwe ijat riu dengan semua ong ba mendai tangki tangka KSU dari kiwe ru di kemau terpang yang sini jukun mau ba ki tu ba hakpo ba muswa udah we noilam bom ju pendam ba pamju ailat ba kinong we no a kinwan hagni ga ri ga jongi ba ngangek scam ba dei limba jong ni noilam ba nila ba ni syong kumni ba nila ban pelong ya kum kini gejatnya lang namar ba hakipo ki pamuswa inongoi no a kinasam bangun ne try clear ha kani gajat kendri ko jongi henry lingba ka jingelam jonguni nongelam ba satar ba komjua ela ba manga mapi ngidang lak ban pelong kum kini gejatnya lang ba na so buram sikadai ya uni nongelam namar ba upun ketik ya kemensiam tangjongan henry ya kajat kendri hi borokoi ba de na kiti report ba kisami kinong elam ba khamslur ba kiba satar ba next camp ba limba kani ka jingelang ba ya ba ka multi circle ka pelong ya kani ka football kan sa kinsami pa kiba bul kiba khamslur ba kibansa yala multi ba panyada ya dari ba kajat kendri kendiat ki kebedai bat ka benta juga sports amal ba kumbang abat ya ka sports and cultural cell snow ban ay sien ya kisama leng to bri no trap ba nagaliang ka cell ni la pun khe sibun ba jing la kai ki ba ta ka football henry ni jipulong buat di cricket ka badminton ka basketball ba kumta teter ni pelong khang ni bang peni ba ngila nakaliang ki issue ndai ka timu jo ka sanhi kadai ba ngintan pat ikna samla ki bala kedua pat la ka jong kalenti kna ba kinon phai pat shaganti kumta nakaliang da sports and cultural cell ni penbana ba ho bna Januari kumang ji pelong sa pelong biang ya ka hasili cricket ba ngek scam ba lingba ini i jingpen sawa kanlong ka jin sawa pa sakalen to prino trap bagi kun sama kinwan manusia menta bat tang haka cricket henry i jupelong yaki sports ba pher bat kerben scam baling ba ka jin sim kya da peseng ilapat ban betiliti yaki samla bala lingka la ka jong ka jin namar ba nimdei ban pekpo ya kitu bala kedua kalenti henry ka kamram ka jongi kadai ba in betiliti namar ba ladang isi no kalong kei kapam sultanat henry ladang betiliti kalong kei kapam sultanat